Kapitan Enteng. Abot-abot mo't to'y pagbilagan iti iray. Hay pangbulutak nga tanaya iti pagbilagan. Agbilagak kuma iti iray. At dansamot pagbilagan ni Kwarog. Yung kabasit buludin na. Kasla mabainak mo't amapan bumulod. Amangan no dinak pabuludan. Ay kating kapadasin na. No ipabulod na, di nasayaan. Nalata iturturod ko ti mapan bumulod. Aganos ka, tapisang-pisang mga raw ti pagbilagan. Imbag, inton makagatang ka. Nagriga lakit din ay atibiyag. Agbubulod da tao. Nakaumay kamot dito balay ka, una natuyang. Anya ka titi may paikukan ka. Nagbilag ka magayam iti iray kwarog. Umayak ko mabumulod iti pagbilagan. Pasensya ka ta nagbilagak mait. Awan nga minti bagas kaon. Nagbilagak ta inak to ipabayaw. Ay, anya nga road kat nagbilag ka mo't. Ala, ina nga rudan baraw. Ay, at pagbilagan ni kagawad ko ang nana. Isulangan ting kabuludan. Adda pagbilagan na. Kat awan mo't irik na. Saan mo't nga agtaltalon? No at magatang na nga irek, ibilag na, sakbay nga ipabayo na. Kasta ka day. Sige nga raw, tainak man buludan, kwaraw. Papanamon, Mare. Naggapukan samot di tabalay ni Kwarog. Wan maray, mapan ko kumabuludan ti pagbilagan na iti iray, ngam nagbilag magayam. Jay ko mapagbilagak ti ipabulod ko ken ka. Ang nakarikap mo't tanja balay may. Adangamin papanak. Imbaga ni Kwarog, ajay kanu pagbilagan ni Mari Kwanang. Wen Mare. Ada pagbilagan na. Awan nga minun bagas may, masapol nga ibilag pa'y tirek, sakbay nga ipabayaw. May mayat mo't laeng no maipas ni Er. Nang runa no nakurang ti bilag na. Sige nga rod, Mare. Mataktakan iti papanam. Ay, saan mo't kit de, Mare? Maray, bumuludak man iti pagbilagam. Nagbayag ka man nalon. Di ka pa'y nakagatang iti pagbilagam mo't. Adda pagbilagak, Mare. Ngam iti agbilagak. But-but mo't gayam. Adi da itam no bot-bot. Narukupen. Saan abali at isublik mo lang ti pagbilagam inton maakas ko ti bilag ka. Pasensyakan. Ngam makumikumak. Diyak masango amapan birokan. No sa dino ti ayan na. Inangarudan no di mo kayat nga ipabulod, Mare. Gumatang kayo nga men iti pagbilagan yaw. Tapno di kay bumulbolo na kasta. Ayan na nga, iti binulod mo ang pagbilagan. Awan mo, tiimot mo. Nagbilag mo gayam ni Kwarog. Ni Mari Banang, adang amin na panan na iso adina na ipabulod. Nimot baak, di na kayat tig pabulod. Pay nga, adi na ipabulot. Gumatang takano iti bukod ta pagbilagan. Imbaga na day taking ka? Iso ana ba inanak? Nagawid ak adina oras. Ay, hala, bayamon. No di na kayat nga ipabulog. Kanya kay nga raw, kukuha na may. Kaslasaan kami nga kumaray. Saan aga puta kumarim ti may sa ataw? Kit nasaya at akanayon. At dalat na madi akababalin na. Uray kumarim. Violet, saan ka di nga imay bimulod ni Marituyang kan ka? Saan mo't nga imay dito'y balay, nana? Anya ayati buludan na kanaw? Bumulod kumakano ka ni Kwarog iti pagbilagan. Ang inusarmat ni Kwarog ti pagbilagan na. Napan siguro bimulod iti sabali, Ay, nalabit akasta. Naamak asaan kano a pinabuludan ni Marikwanang. Nay, apay nga ita di na pinabuludan. Ay, kimaruman siguro ni Marikwanang. Adang agpay supakpakaron na no daduma. Ay, saan laeng ano daduma? Ay, numaminsan nagsuplada pa'y. Ay, kasi matani na natuyang.
Anya nga tangay, ti makunana, tadi da pinabuludan. Diluto kami kadagiti kagayim ko ijay ti karayan. Mabalin ka di abuludak jay dakila kaldiram kagawad. Apay adito, iti pagbuludam. Ijayan ni uncle mo ati ing kapagbuludan. Ay, asidig nga rin di taoy. Mapanak pa ilang ijay, kat agap apura kami kadagiti kakadwak. Uray agap apura kayaw, di ta kiramraman. Ginatang ko dayjay nga aramatag, sana para bulod. Isublimi, mate. Ay, ing ka bumulod iti sa balay. Alang araw, no di mo kaya agpabulawd. Won, di nakdisturbon, tadar aramidaw. Nagsubli ka met, Kwarog. Saan ka di ako amapan kayo kadagiti kakadwam ijay karayan? Ing kayo agkamal kunamsa. Wang, ngim nagsubli at tabuludig ti kaldiro yawan tay. Paglutuan min tunwal daw. Ing kaalaan ijay kusina. Ay agpadigo kayon tumot no adda makamalan nyaw alamas. Ariglado antay. No lakit ado ti makamalan may. Ikanda kayo kini anggal. Ing kay nga rudan, bareng ado ti makamalan nyaw. San minto nga ikan ni kagawad ko anang? Tadi nakat nga ipabulod ti kaldiro na. Nay, napan ka kadibimulod ken kuana? Isutim mo na napanak. Ngam para ken ko anak kanulang di kaldiro na. San ka no para bulawd? Ay, nayan ni Mari Kuanang. Ay, liklikan dagiti kaaruba na no kasta ti aramiden na. Papanan niyo ko araw. Damit tugot yung kaldiraw. Burakan mi ti ramami di karayan. Kaya't mo ti umay, tata. Apay, da kayo ti akin ramay, ti dakkel aramay, di karayan. Unta ta. Nakalagip kami amang burak. Umay ka ano kaya't mao? Apay nga, asan nyo akadwan ni pare inteng? Sana makaumay, tadang amin meeting na ilay. Alay, taumaya mo nga raw. Alaag tinalawaan nitkaw, taramatin tayo. Mayat sangag paiso tinit mo ata nalawa. Tingamin intugot mi anit kat basit lang. Way, kwaraw. Ala, tindak nga rod alay. Imbag ta inawis ni Kwarog ni Badong ko anapan mo't ijay karayan, Maray. Ay, simurot ni Badong mo. Un Maray, inala na pa'y ajay nalawa anet nga aramaten da. Sa bali mo tinala ni Kwarog ijay balay, tadjay dakkel akaldirok. Saan ka nung amin nga impabulod ni Mari Kuanang ti kaldero na? Manipod pinabainan nak ni Marikwanang idibulbuludak ti pagbilagan na. Nadidigra ako na bumulod kun kwa na, Maray. Isungarod nga imbaga ni Kwarog, adi na kanupadigwan ni Mari Kuanang, uray ado ti makamelanda. Ay uray siyak mo't Saan kumot akayat apadiguan? Imot mo nga main. Ang no ti maysa nga imot kat imutan. Kasla agpapada kayon nga imot. Makapadismaya mo nga minti aramid na, Maray. Bayam amarik nana mo timparik nana tapno makaamiray. Naipalikmot tayo, tinay, ti aglawlaw ti rama. Sapay ko ma, tado ti naglamang alamay, ti taunag dagitinay, bunto na batbataw kan kay kayaw. San lang nga dahi titira mamay. At dapay di ta baba. Numalpas tayo ang maburak dahi tawi. Tayo manan di ta baba. Paglaki din tayo nawis da, kwaraw. Una Imbag ta nairana na sa lauda ka, di umay kami kumadito'y karayan. Aglalaok ti makita nga anak ti lamas iti asidag. Adda bunog, adda pa'y babasit nga udan. Bareng adda maala tayaw, adda dakkel nga udan, kwaraw. Dapay ko makiwot Ay nagmayatan ngay, makaala tayo iti kiwit ako na. Lakwan nakman iti mantika, Mare. Agprito ako ma. Ngam awan mo't gaya man mantika, may. Mabitla ang tamanga laak, Maray. Ay, malagip ko gayam. Imay ka no bumulbulod ni Kwarog itay iti kaldirom. Kanya nga minti iluto da ije karayan aya. No plano dati ang picnic, ay di da iramraman ti kaldiraw. Ay, imay na inala ti kaldirok ije balay. Imbagla apaglutuan da iti inapoy.
napanda nagkammal. Imbag kumamot no kargaan da iti lamas inton isublida. Imbagamot kit din ni Kwarog akargaan da. Nulakit at damaala da. Ay kasta ka day. Uwin gayam. Mabitlaag, taalaag di mantika agat gatagam. Oh, adaw. Ay, agyaman mare. Inak nga rudan. Diyak na panunot nga agpaisaw. Impabulod ko kumadya kalderaw. Tapno ikandak mat no ada maala da. Di mat nga min imbaga ni Kwarog ang mapandaag kamal. Apay ngawan oray may sa atanod ijay barangay hol nana. Ay, di da ka di imbagakan ka. Napandakwarog ijay karayan. Binurak da tiramada. Kakadwa na dagiti tanod. Uray ni pari badong. Ay, kasta ka din nana. Imbagayo kumaa amang ibingay damot no at da makalapan da. Imay nga rod inala ni Kwarog tay dakkel akalderok. Imbagak akargaan namot iti lamas. Ado kanukot itati udang ijay karayan. Naimas nga aramiden a jumping salad. Ay, balaasang ka. Dayta, ti paglaingan da. Nang runakot manginom da. Jumping salad. Una nana, naimas ti jumping salad. Nagado adadakkel nga udang tinaalat tinitayaw. Una yay. Ado pa'y ti saan tayo nakita di taon nagtinayt. Nakinrabo pa'y lang da ito'y pag-alalaan tayo. Nakalain ti alat kan kalderaw. Ta ikarga tayo dagiti lamays. Kan udang. Ay na nagkataon. Tata, ang mga no agkurang kit di ati pangikan tayo. Ado ngamin tinagapon iti rama. Simbang put siguro ni parinteng. Iyawag mo, tao may mangyag iti pangkabilan tayo. Tata, mabit lang raw tinakawagan niyang kay. Napanggayam nagkamul da Kwarog na nabanang. Wen, Violet. Adada ita ije karayan. Ay sigurado, ikanak ni close friend. Ngamin, saan anaimot day jay? Talaga saan, Violet? Kan may saan ka anaimot kan kwa na? Iso asaan na kamot nga imutan? Close friend kami ngamin, nana. Iso asaan mi nga imutan titong galmaysa? Kinapudno na. Idaada nagaram kanyak. Kat iso ti mang kilkilates. In-interview na anaimbag di lalaki. Kay? Kat sinurot na pa'y aji lalaki, nana. Aging gaan na amuan na. Nagtatakaw ganyam day di lalaki. Aya! Wow, nana. Ay, nakaamamwam ngamin iti day di alalaki. Imay dito laundry shop ko Nagkidaw iti danaw. Iso api na inom ko. Lagayam magtatakaw. Iso matlagayam nga agsubli-subli dito'y ayan ko. Ay, naimbag Taawan tinakaw na dito'y ayan mo? Awan nana. Ngamain, tunggal umay. Awagak adagos ni close friend ko araw. Kat umay matan. Isudan tagpatpatang. Violet, nagsubliak. Taada nakita kita'y basket mo nga adda kalub na. Ay, wow, nana. Kagatgatang ko laang. Pangik-ikak iti tinapay. Tapno saan akalungan ti pusa? Ay, buludak man Kurang ka nung amin ti pangikanda ko arog iti lamas. Ay, wun nana. Alaan yung latan ta basket ko. Awan mo't kit di kargana Mapaninteng ije karayan. Ipan na dagiti pangikanda ko arog iti lamas. Ala bitbitem latan ta basket ko, nana. Wen, Violet. Ay na, naimas to ti sidaan tayaw. Ta presko, alamas. Syakton ti agluto iti bingay ni Kwarog, nana. Ay, sana bali, naimas ti luto. Wen taalaak nga rudan ta basket mo, tain na ko. Ijay tayo enti kalsada ang agbibingay. Ijay asidag titersina ni Maricuanag. Una, tayo nga agsisina mapan kadag iti babalay tayo, tata. Kumatang tayo umutin iti rekadaw.
No kumata pinabuludan nak ninanakwa ng iti kaldiraw, di ka kumamat iti lamays. Saan tayo imot-mot nga main? No kasta, di mo ikan ni Marikuanang. Saan? Tapno may kan iti liksawn, ama di iti agim imawt. Sigurado nga uri ni Tuyang ka. Kat di na kayat nga ikan ni Marikuanang. Ta di na pinabuludan iday. Sana ga po ta imot tayaw, ngam kaya tayo lang nga makaamiris ni nanakwanang iti maday nga ramid na. Sa bagay, no sana may ikan iti leksyon, saan may ngagbalbalew. Dahi tati kayat ka o ama pasama, tataba daw. Di makaamiris ni nanakwanang. Nay, adda mo di tabalas yung ti kalsada da Marituyang, Kabadong, Kwarog, Maribanang, Kandagiti Tanod, na anya nga di nakabasket, nakakaldiraw, kas kada nakatimba. Ay na nagado nga udang. Hiwot. Bunog. Da. Kanay. Ay saus. Ha? Agduduma lamang. Wa Tuyang, Ha? kaumam nga agsida. Na, Wala, ika mangalan iti pangikanta. Tapi ngayon tayaon. Ala tay kagtuman mo't jay kaaruba ta. Ngam saan ko nga ikat ti imot apaindang nagpabulaw. ha, Adumating kabilyo iti kaldero, kwarog. Una antay. Subalit, iti pa nang pabulod mo kada kami iti kaldiraw. Ay, nagmayatay ko. Kasta ti man nagpabulaw, maparaburan ako nada. Ngam na imawt, bay am dita. Ay, da, suga kwaraw. Kukwa na lang ti kukwa na. Na. Kukwak mag ti kukwak. ay, Inakman padigwan ti kaarubak. nabaina nakiti imbaga ni Marituyang. Apay nga agpaiso nga inimutak ida idi imay da bimulod. Ita, didak ikan iti nagado alamas a kinamulda. Sapay makasidsida akpay mat iti jampig salad. Ay, wan, inimutak ida. Iso nga ita, imutan dakmat. Ay, kagawad kwa nang. No imot ka, imutan da kan tumat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagpigsa na ito abagyaw. Adulakit di tinaperdi ti mula na. Ay, una. Saan tayo malapdan dagiti pasamak? Ang yung adda maaramidam para ka nagiti biktima ti bagyo. Na, anya kumat maaramida. I-report mo at inadadaal amula dagiti tattao. Kat dumawat ka iti tulong para kadakwada. Takaasi damay. Ay, iso dati mapandumawat iti tulay. Apay, siyak ngay. Na, kasla saan ka, kapitan? Ay tulungam dagiti kapurokam. Awanag Tuyang. Natumba amin ay dagiti sabah nga dabunga na. Gapo iti bagyaw. Sayang ang arawd. Anya nga iti ilakot ah. Adu tayo na pirdyan. Gapo iti naglabas sa bagyaw. Dahito itirigat na iti agbangbangkag ka nagtaltalaw. Tanog bagyaw, malugi tayo. Masapol, ngayon na ibagakin ni Parenteng, nga i-report na dagitay. Padasong ngagpaiso nga ibagakin ni Kapitan. No saan manen amasadot amang itrabaho iti pagsayatan tayo a biktima ti bagyaw. Ay talaga nga ramidik dayta. Kas lang amin pait ni Parenteng, no saan mo apak ulan, kahit saan amangan. Na, unay kat tinangyari gamon kin ni Kapitan. Paet? Hagpay sumay, di lagur oray ti honorarium na ti paglaingan na. Basan, gumatangak man iti asukar. Awan ka di pa ni Antem, akwanang. Awan pa'y mat, Kapitana. Ay namadanagan ak nga rood, taado tinaperdi ala ako na. Na, apay an napirdi ako nambasang. Nabasa iti bagyo, Kapitana. Naglayos ngamin iti tersena na. Kat nabasa dagiti saan ko ana ingato. Iso ang naglayos, taado man siguro ti silupin ang naipulat iti kanal a pagturungan dagiti danom. Siguro ang Kapitana. Ado tinaperdi ala ko na. Medyo napaut mo ti ipapanaw na. Napanan na ngamin aya. Iti kano kabagyan mi, Kapitana.
Ado kadimot tinadadail ang ulam, kanor. Adua tataba daw. Kasano pa'y itatibiyag tayo aman nalon no kastaw. Iso kayat kaw, ti mapan makisarita kini parinteng. Bareng dumawat iti ayuda. Nabayagan ano at dabagyo. Uray madadahil dagiti mula tayo. Kat awan pa'y maala tayo nga ayuda mahit. Numaminsan. At daw may agdamag no anya tinadadail. Ngam awan matulong akasukat na. Awan, kumapoy mo ngamin ti kapitan tayo. Di na amaw, teraramidin na. Mabalin ka diya, mapandumawat ni Kapitan iti tulong para kadagiti biktima ti bagyaw, tata. Ayun eh. Agaramid iti request letter para kadagiti biktima. Napay nga nga rin di naramidan. Tauray kaskasano kumakit at damat sukat tinapirti amula tayo. Agpatulong kami kumaabiktima iti bagyaw, paray. Kasano biktima kakit ada ka dito nga aging lalaeng. Nya, ay ado kamay, ang nadadaalan timula na. Oh, Awan malako, meng. Apay no, ag-request ka kumamay, iti tulong. Tapno may kantayo iti uray pasit at tulong laeng. sige at mga rami dakto inton masangok. Apay nga inton masangom, may. Na, Ita na. Ay. Sangwam nga, may, nasaan nga inton masangam. apay ayaan na lalaeng kang iti sakit nagaduti trabaho. Apay, agmalmalam aya, ti panangaramid mo iti request letter, paray. Na, Mabalin mo mga iparamid iti sekretaryam. Pirmaam, kit mabalinay. ay agawid kang tado pa iti aramidak. Isarunok to nga aramid ti ibagbagam. Nagdapukan samod ita barangay hall, tataba daw. Way, nga masurunak. Ta intaw lang nga intaw, dahil batingteng. Di na pa'y kanong masagaw. Nga mabalin ka diti kasday, ti mapandumawat iti tulaw. Ay kat mabalin ah, dumawat iti tulong para iti typhoon damage kadag iti biktima. Mga ramid nga ta iti ibagbagam a request letter. Ay, reng-reng ka. Ingga na agaramid na dya sadot a kapitan. Sapay ko mga ruta garamid. Tapno at damot tulong nga maawat tayaw. Anya ti ko na ni kapitan itikid daw mo kuana. Ay, inton masango na ka daw. Makapasuron. Jay gayem ko di takabangibang a barangay. Kat nagsursur kano ti kapitana da. Kinita na dagiti damage. Pinitsuran na kanaw. Mabalin na nga ramatin da dya iti report nga ramidain. Tapno makadawat iti tulaw. Kasta kumamot ati aramidin na. Ayawan, nagkapoy-kapoy na ita kapitan. Diyay launuraryom na, tirurayin na. Ay, sayang pa'y dagiti mula tayaw. Masapol abaliwan tayo manan ti agmula. Ay, pangalaan tayo pa'y ngay manan iti sa bali ngay mula tayo. Ay, sayang ti bannog. Tak-tak ken gastos. Ay masurunak iti dadya pari ba daw. Mandaran na kidan. Apay, anya ti mandar na ken ka. Nakit ka no agpalama para kadakwada. Na, agpalama. Kasano day ta? Mabay naklaki di mapandumawat iti tulaw. Agbiag tayo mo nga uray awan di bagbagada tulong nga taon iti gobyerno. Kasapulan dalaeng mat gaputan nadadaelan daket nga rod. Aduda ang nadadaelan iti mula na. Ay sudati mapan. Apay asyak. Adamot saka ken imada di mapanda. Kaya't damot nga idalan ken ka, tasi kakit nga rod ti kapitan. Ay saklamin kuno sudati nakapanunot. Hanggang numaaramid mo, dakkel met apagyamanan daken ka. Ken rumbang nga aramidem dayta, tasi kakit nga rod ti kapitan. Agpautang ka man iti bagas mo, tawan ka nun may. Nadadaal pa'y timula may basang. Uray ti daddo maala ko ni antik akwanang. Kat nadadaal ta na ba sa ijay nakaikabilan na nana. Apay, di mo nga min impangataw idi nagbagyaw. Awan mo ti sabali apang ikabilak nana. Nalayos nga min dito eh. Kasano nga rudon nga eh. Saan kami kadain amangan? Ladingitag nana. Adda basit di taala ko. Ngam saan apara utang. Awanan ti pagsakadak no ipautang ko pa eh. Ay, pagutangak nga tanaya. Nakaumay kamot dito'y balay, marituyang. Umayak ko mga rod umutang iti bagasyaw maray. Saan nga min nga agpautang jay kaanakan ni Marikuanang. Tanadadaal ka no ti daduma ala ako na abagas idi nagbagyaw.
Ay, ada pa'y matkit di basit abagas me, mare. Pautangan ka, ang basit laang ti maipautang ko. Ay kat pagyaman ak unay ano pa utangan nakmaray. Nadadaal mo nga min timula mi di nagbagyaw. Awan ti ila ako may. Ay, sayang mo tinadadaal ala ko ni Mari Kwanang. Pati kanu dyan nakasako nga asukar ala ko dah, kat nabasa. Wen kanu nga rud maray. Ay nadawul nga may di napalabas abagyaw. Adaw ti dinadaal na. Imbagman, ta pinautangan na ka ni Maribanang. Wen nga raud. Ang iso na ang tabasay. Basi mo nga minan ti bagas da. Imbaglangan na. Ay, mabisi na ka talagang tuyan. Ingka nga rod mang kita iti dengdengen ta. Imbag ano, dapat makita dita bulong anak katakdar. Insanot sa amot amin ng tibagyaw. Bareng ano at dapay nakalisay. Uray ugo lang ti kamuti di tano adda. Ayun na niya. Imbag da jay, tasan anak katakdar. Adda siguro ugot na. Imbag lay sa usaw iti bugong. Kan kalamansay nga dasili na. Mabaliday. Mala, ingka nga rodang tahos tunto amalinay ti inna pa. Ta isublat kung tumutin nga iluto ti isang putmaw. Ay, nagriga laki din ti biyag ti mabagyo ti mula na ya. Uray ko man wag gunay daya patingteng. Agang pulos mait. Naggapam ka na, at mo bitbit mo. Inted man ti kabagyak di ta kabangibang a barangay, tata. Adda kano nagiwaras di ta itirasyon kadag iti biktima ti bagyaw. Kaawatan na nagtrabaho ti kapitanda no kasta. Hawen kano, tata. Imbingayan dak, timbagak nga awan dito'y barangay tayaw. Ang mga no da tayo umitayin ti sumarunong agawat. No nagrequisain ni parinteng. Nag-request nga tama. Damagag tumanin na, no agkita kamay. Ado ti imbunong da di kabangibang a barangay. Iso nga imbingayan dak, tata. Imbagla pamudpud iti biseng. Kabayatan nga diskitar manan iti pamuspusan. Nadamag yu siguraw, anang rugidan anagiwaras iti rasyon di takabangibang a barangay maray. Kaano nga tamot ngay kadatayaw? Nagiwaras ko nam. Adda ka di nagiwaras. Nakita ni Badong ko jay imbingay dakin ni Kanaur. Inted kano ti kabagyan na di takabangibang a barangay? Kasta ka day. Adda gayam nagiwaras di takabangibang a barangay. No kaano nga tamot a kadatayaw? Awan mo't ngamin ti mabalin a malakaw, tanabagyo ka nga raud. Kumano kaslakin ni kapitan nga daur-orayan na nga honoraryaw. Sige, taibagak ni inteng ti may papan iti dayta. Un kumamaray, sayang mo't no awan ti maala tayo. Idinto taadda mo dita sa bali a barangay. Umapal ti kabarangayan tayo. Taadda ti imbunong da arasyon di tabangir a barangay. Idinto, taawan ditoy. Di kamot ngamin aggunay. Nakadamagam nga ada imbunong da. Ni Pari Badong, nakita na ti imbingay daken ni Kanor. Oh, apay nga ngawan ti imbagada para ditoy. Kasano nga adda, kat di kamot nag-request. Nag-request nga tati kapitan da iti bangir a barangay. Anya pa'y ngay no di kasta. Ag-request ka tapno amo ti masaknan ti kasapulan ti barangay mo. Ay sinalbag. Alis tugayam ti kapitan da dita. Kahit anya ngay nga ruter aramidam. Di kamot aggunay. Imbag na nasabat ka, Don Kapitan. Apay nga awagan nak iti dun. Pare, isa na. Imbag man pare, tagbibiyag kalatta, akas Don. Ngamda kami nga, yakabarangayam. Di ka pa'y nag-request. Tapno damot tulong ang maala tayaw. Di kag da nagpareta. Agunaya kun. Itapay, sa kagunay. Nabunungan na namin na barangay. Dito'y langan, ti saan? Kwa paray, adan tumat. Sumaraw no tayo tumit. Adda ko namon no adda. Ang mga loinggat sa ulan na ita. Awan latam mukaw. Kumusta ngay tinapanam? Ada kadimot maala dagiti kabarangayan. Kunada iti opisina na ibus kanun tipon daw. Urayan tayo ti sumaro no apundo. Na,
Makitam itadayta, inteng. No naggunay ka kumaiday, saan kumaan na ibusan iti pundo, tabiningay da kumakadagiti amin nga agkasapulan a barbarangay. Kunak ano uray awan ti request ket adda ti maytud. Na, umunapay nga ikanda ati nag-request. Sa paakton inton maminsan tagunay. Tapnosan gumura dagiti kabaranggayan. Adda nga tamauray tayo atulong, Maray. Ay, pasensyakan. Hanggang naibusan ka no iti pundo. Ay, aguray tayo ka no iti sumaruno a pundo no addapay. Ay, saanen amanamnama dayta. Kaano pa ya sumangpangay dayta pundo? Adu nga min a barangay tinabunungan. Isuan na ibusen, Maray. Aguray tayo ka no iti sumaruno. Mabalin aya nga ibagati tiyan nga aguray pa iti sumaruno apun daw. Husto tay ko na ni Badungkaw. Akapo iti kapitan tayo dito'y kabildatan. Ay, saan ka nga agdanag, Maray? Addan tumot siguro. Sana kun amang namnama, Maray. Adda ko na no addan ton amakita. Intayab ti kalaytay karkarina asidadaan at umulaw. Nakasaritam ka din ni Kapitan, di nagsabat kayo, tata. Ay, masurunak. Tayalang-alang na. Uray sakmet Kasurun ko may. Isu aliklikak no kasdeng agsabat kami. Di pa lakit agrisay no di na mula marami ti pagirbangan na. Sa nabalay, madanon to ti panagbubutaws. Saan tayo nga ibutaws? Ay, pudno dayta. No ti official ket sa daw. Saan ay napagtugawin pa. Una? Uray na lang ti honorarium na. Saan mat nga agtrabaho? Ay na, inteng. Nadismaya dagiti tattao ken ka. Apay kadimanen. Anya ti pakadismayaan da kanyak kuma. Aramidem ngamin at ipagrebengam at tumulong kadakwada. Jakmet ni namnamaan naggunay gayam dagiti kakadwak kakapitan. Ay saan mo ko mga urayan nga adda aggunay? Sakbay nga aggunay kamay. Unen. Inton maminsan. Sa paakto ti aggunay tapno sa anak maibusahan. Laglagi pa nga dapay maangay abutos. Ha? Kasanaw no di da kan ibutos gapu iti aramid mo. Agbaliwak ton tapno kayat dakpay. Win, aramid kunti pagrebeng nga kadagiti kabarangay dungaw. Promise! Kasta kapitan. Agtrabaho ka, tapno maayatan dagiti kabarangayam anang ibutos ken ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man nandito'y kabildatan, buyay. Dakos ka di, Manong. Saan mat nga ijay balay mo ti papanak? Ijay mat balay da apong inteng. Anya man ti papanami di balay da angkail. Inak lang matagpasyar, Manong. Pagpasyaran ay ijay balay da angkail. Ijay parki ati pagpasyaran. Apay ngay, idinapan kay ti balay ti may sa balasang. Kat kunang may ka pumasyar. Parki ka di ijay, Manong. Na, saan ko amayalis ti alipuspos da ito yung ubing Anya nga tati aramida kaya. Sige, Manong. Agtantanamitim kamat dita. Mapana ko ni ijay balay da apong inteng. Pimanaway. Anya nga tamanan ti gagara na iti balay da angkail. Ay imbag man, tanakapasyar ka manen, boyet. Una pong, nasabat ko ni Manong Kwarog di tadalan. Ang kaasimat. Day, apay akaase ako nam. Mapansamot agpasada. Agtantanamitim nga min na pinanawa kapong. Jak amo na niya ti tantanamitim na. Apay ko mga agtanamitem. Agsarsarita kami pa'y matapong. Hindi kuan, nagsardeng nga agsao.
Kat agtantanamitim metan. Pinanawa ko na apong. Ah, adala siguro nalagip na. Iso ako nam anak tanamitin. Kasta nga tapong. Kas lang amin pimpiman idi nakitak nga agtantanamitim. Kunak no asino tinakaawit itinarepet arut-ruting. Si kamagkayam baraw. Wala pong tuyang. Nagdadakkel ngamin ti binalsig da apong inting. Nagrigat ti agaron. Iso nga inak na ngayo iti ruting. Nalaka nga agpaiso nga arunan ti ruting ngam ti dadakkel abinalsay. Sige apong tuyang. Panawan kayo pa'y ditoy. Sige baraw. Adda kumamot kasken ka nga umay ijay balay may. Awan ka di apo kuyo, apong tuyang. Adamot ngam adayuda. Di dalakit di kayat ati agyan ijay balay. Umayak lang mat pumaspasyar di tabalay da apong inting, apong. Uray apo kukla kumamot ti umay pumasyar. Angam awan met ti umay. Imbag ni Mariba nang tanda apo ko na akanayon nga umay dito'y kabildatan. Wen nga rod maray, nagagat pa'y nga ubeng. Uray di da ibabaon kat agunggunay mat. Un nga road, kasi itay nasabat ko, nakaawit iti kayo apagsung road. Kuna na anarigat ka nung nga aron nanti kayo da Mariba nang, iso anapan na ngayo iti routing. Maayatan ni Maribanang no adaday jay nga ubeng. Nagaga nga main, makaiayo. Ngam no sadot nga ubeng, amangan no saan apadapawon ni Kapitan Ditaw. Kayat ni Maribanang nga agyan iji balay da, kuna jay ubeng adina kayat apanawan ti inana iji barangay da. Iso malagayam ano umay kat saan nga agbayag. Nagmaniho ka na bartak manong. Kasano nga no na idong parka. Yan na bartak. Tinabartak. Di na mo tiyag manihaw. Adayo ka pa'y lang. Mang angot kun nga agat arak ti sangaw mo manong. Sangaw lang data. Ang amusanak anabartak. Nabanglo ako naman. No siyak ti driver. Sa anak to nga ginom iti arak manong. Mayat sa asuruan kang agpaiso agmaniho iti tricycle Tanong mabarte ka. Sikat imang imaniho iti tricycle ka. Agpaiso manong. Suruan na ngagmaniho iti tricycle. Dito italang kabildatan. Sana mabalay na mapantay jay ilay. Taubing kapay. Kanawan lisinsyam. Mayatak manong. Kayat ko tag sursurong agmaniho iti tricycle. Agsubli-subli, madagiti agkasinsin akwarog kan buhit ang nakatricycle iji kalsada. Madlaw asursuruan na ti kasinsin na. Iso ti pinagtugaw na iti ayan ti Manibela. Ay nga ubing pa'y unay ni buyet nga agmanihaw. Ay, anya nga tatinaknakan ayan ni Kwarog amang isuro iti ubing nga agmotor. Kaya't nala siguro ang makasuro ati kasinsin na. Ngam di na napanunot nga ubing pa'y. Minor di edad. Isursuro na la siguro. Di namot siguro palubusan nga agpailay maray. Kaniso pa'y ti mapabasol. No adamade ang mapasamak iti ubeng. Kasta ka day maray. May mayat gam ti drive iti tricycle ngam ti agarado. Narigrigat ti agarado manong. Sana narigat asursuruan ti tricycle. May mayat ati tricycle apag sursuruan. Tatalo ti pilid na. Sana matumba. Ti motor, ada posibilidad na matumba. Madangran ti agsursuro. Pudno dahi ta, buyait. No amom taon, mabalin mo nga imaniho ti tricycle ka o no mabarte ka, ha? Hanggang dito italang kabildatan. May parit ka din o mapanak mo ti jay ili, manong. Imbagak itay, asa na mabalay taubing kapay. Awan lisinsyam ko nakmait. Yala anak ko man apong inting iti lisinsyak, manong. Sanda ka nga ikan iti lisinsyam taubing kapay. Uraya, mamadanon mo ti husto nga edad mau. Sakbaya makaala ka iti lisinsyam.
Kwarog, awan lat di mo aramidan. Apay nga insurom ni Buyet nga agmotor kat ubing pay. Uray ubing pay, no kayat na ti makasursuraw. Saan mo pay nga isuraw? Ada pagmadyan na no ubing pay, nga munan ti agmotor. At dak matamang kita ken kuana. Saan nga iti amin agundaway kat mabantayam? Awan tricycle na, nga imanihon ako ma. Uray awan, ta saan pa'y arumbang nga isuro ta minor di edad nga road. Da, nagmunayan anak wanang. Sakka di ti makamaw. Ala, sapay lako mga road tawan da sa mapasama ken kuana. Nya ko mangay ti dakas sa mapasama ken kuana. Kaya't nakadi akadwa na mapandita ka bang ibang barangay tatabataong. Anya ti aramidin tayo jay. Ada ka di arak abalon tayo jay. No arak lang. Ado ti arak ijay tricycle kao. Ay, ariglado nga rod ako araw. Kahit balasang ka dahi, tintapasyarin ni jay. Anya pa'y ngay. Awanin sa balay. Barang at damatin mang sungbat kanya kabalasang. Ay, katagalisto ka ngamin Ipakita manapudno ka iti balasang. Tapno makasawa kan. Isu nga raw tatapno na laingak asumaaw kat uminumak basait. Sakbayang mapanak iti balay ti balasang asabsabungay. Inak pa nga rod agpalays na mapantan. Tapno di da ka maunaan dito sa balay. Uray sakmat Inak matagpalays. Agkita tamanin di tao itata. Day, nakapulis ka mo ba daw? Papanam? Ada papanan mi kinikwaraw. Na, kanayon kala sumurot kinikwarog na dapapanan na. Surot-surot ka. Anya ay ti parikot mo. Di ka mo ananwain. Uray ka na yun ka amapan makimarmaritis dita tersina. Di ka mo bibihangan. Numapanak man, mabiitak laang. Si Kangay, inton sumangpet ka, nabartag ka. Uray, tasan mo mat akwarta ti pag-ininom ko, kunak manayin. Mala, ditakan. Na, anya nga oras ka man na sumangpag. Ay, diya ka mau. No, adda ka, di isaw. Nay, awan mo ti babalay dito nang isarda nga iti tricycle. At dapay pag nainta tata. Di tabala si utirang tay ti ayam ti babalay. Kaya't mo asawain, ibatim ti tricycle mo, dito igit ti kalsada. Nya pa'y ngay. Awan mo ti mabalin na pag naan ti tricycle at dumanon di tapapananta. Sul-suli nagmagayam daan ti sirsirpatan. Uray sul-sulinak di taoy. Anong napintas ti sirsirpatak di taoy. Uray ano mapasungbat mo. Tapno damit supapak ti banog mo nga umay di tayo. Umadani siguraon. Agsagana kayo kininana tuyang Taalain kayong to aninong kininang into nagkasar kami. Ay na, anytime ko araw, gapas na si ka. At nga ro din maangay akalay sa iya kabildatan, nubilan. Naragsak nga aldaw yaw kukumaray. Ay, Maray. Kadwan sa manan ni Kwarog ni Badong Mau. Ay, napanandaman nga tan. Saan samot ang makapanaw ni Kwarog no di nakaduan ni Badungkaw? Naglugan mo't ni Kabadong iti tricycle ni Kwarog. No kasta, saan ang nagpasada ni Kwarog no adamanan na pananda? Saan nga tanga ijay ilay tinapananda? Saan samot nga ijay ilay? Tagimatang dapay nga imo na itiarak, sakbay api manaw da. Sa dinungay nga rudmanan tinapananda. Damdamagak ni Badong idi agrubrubat. Agam di namot imbaga, iso ang masuruna. Mapanak man ni Jay kabildatan. Pag naak nga ta. Iti nga ta bantay when no Jay kalsada. No Jay kalsada. Parang at da lumabas alugan na pakiluganak. Wen, ijay kalsada langan ti pag naak. At damat tricycle ijay higit ti kalsada. At da pakiluganak ama pa ni Jay kabildatan. Darasak ti mapan ijay ayan ti tricycle. Ang mga no pumanaw katjak maabutan. At daytan ti tricycle. Awan mo tao dito Ha?
Tay tricycle ni Manong Kwarog da ito eh. Apay nga da dito iti tricycle ni Manong. Hoy, amang ano yung taray da ti tricycle na, kat inyag da dito eh. Ha? Luganak ti tricycle, kat iawid ko ijay kabildatan. At dan pagluganak ama pan ijay kabildatan. Maimanihok da ito eh. Gapotad da iba't bati ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na dito yung tricycle. Kat amok no sa dino ti pangiduldulinan na. Anya ti ko na ti kabsat ti sir pa time. Nakita ray ti babae. Ay, sinalbag na siya babae. Pirmi ang iresina no, ikak iti chocolate. Nakita rin kitin iti sa balay. Ayun, ayay. Hapay ay nagmalas ka iti lubong ni Ayat Kwarog. Diyak man na mo, tata. Uray ko maa, no di na inala dagiti inted ko a chocolate. Rupat chocolate mat day jay. Kamarmaris ngamin ti chocolate ti kodil na. Ay, kaya't mo asawin, nangisay ti babae. Untata, nagngisi ta babae. Yay, Pagan anok mat ngay. hapay nga rod na sakit tinakam mo ngay, no nangisit mo tako na. Sayang nga ron dagiti chocolate nga inted ka. Salbag day. Anya, Adda ka manan, Buyet. Pinanawam manan ni Nanang Baw. At da napanan na apong banang. Ngam amom, nagbiitak ang nakadanon dito'y balayo. At da ngamin nagluganak. Nay, asino tinagluganab? Jay tricycle ni Manong Kwarog apong. Nakitak ang nakaparaday jay sa bali a barangay. Anya? Ay, apay, intaray mo? Saan ko ngayon tarayapong? Nagluganak. Ang mga nun nakarnap. Iso nga in-drive kun angay nyawid ditoy. Ayan ni Kwarog ngay. Tsak amo apong. Ay, kasano ngay anapaandar mo? Adda ka di kan katitulbag? At day duldulin ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na jay tricycle na apong. Ay, una yun na Kwarog. Ay, kasanon ngay, no sa bali a tao tinangala iti tricycle na. Ha? Ayun nga iti tricycle ka. Apay nga ngawan dito yung nangiparadaak. hapay ngay. Ay, Intaray da lang aro din ti sabsabongay. Pati pa'y tricycle, intaray da. uray intaray da ko pugot na babae. Di da ko mamut ay intaray ti tricycle ka. Nya pa'y nga ti pagluganan taitan nga agaway. Ay, dubli malas ti napagtangtay tangal daw. Awan pa imot nga rod aglabas dito yung pagluganan ta. Ay, Kasano ngay, sapay nagwatiwat pa'y ti dalan nga agturong iti kabildatan. ay, kasla nagtubak ti langit kanya kita tataba daw. Babae kan tricycle, naggida na nagpukaw. Ay, iyawag ko na ito yung kiniangkal. Ay, siya tinagsongbat iti cellphone ni Uncle mo taagdigdigos. Ay, ayan mo aya. Antay, pakibagayo kiniangkal. Di tricycle ka, nakarnap. Anya ang nakarnap asasawam. Ay, agawid ka kitdain. Ayan mo aya. Dak dito sa Balya Barangay. Nagadayo da ito yayan ka. Awan pagluganan mi kinitata ba daw? Tanapukaw mati tricycle ka. Ay, saan ang napukaw ti tricycle mo? Angem gapo, iti kinalanggong mo. Inyawid ni Buyit ti tricycle mo. Iso nga agawid kan, tag sa sarita tayo itinalapa. Napay nga nyawid mo ti tricycle ka, Buyit. Ha? Imbagamot idin suro nakagmaniho. Ano na bartek ka kat yawid ko ti tricycle mo? Ano mo sa anak mo ta na bartag? Nagnag na kamin kinitataba doon nga di na oras. Kunak ano nakarnap ti tricycle mo, Manong? Enton maminsan, saan mo apakibibiyangan ti tricycle ko, ha? Ay na, Kwarog, di ka man kundi ungayt. Apay ngamin nga insurom nga agmotor, kat di na pay ammo ti patakaran. Ken may sa, ubing pay ni Buyet.
Ken, imbag tasaan asabali ti nakakita iti nangikam iti duplicate ti tricycle mo. Tano saan ay, amangan no intaraydan na talaga ti tricycle mo. Antay. So ano maminsan, si Kakwarog, laglagi pam, saan na tila pangiparparadaam iti tricycle mo? Ay, imbaglakit din, tanibuye tinangitaray iti tricycle mo. Ken, laglagi pam akanayon da iti Kwarog. No agmaneho ka iti tricycle mo, saan ka kuma, anabartag, taamangan no dagas ti mapasamakken ka. O anya, naawatam dagiti imbagak, Kwarog. Ay, Kwarog, anyangay nga ron, saan kan nga agunget? At least, saan anatakaw ti tricycle mo? Ala, sigay! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagsaba ka matarimwaran, tataba daw. Papanam ka day. At ang aming kontrata, kanila kay pensyonado. Hoy, nadamag ko ang nabiit mo pa'y analpas ti kontratam kin ni Tomas. Sabali maninday ta. Wain Kwarog, nagaburan ngamin di taltalon da iti nagtudo iti napigsa. No kasta, sikat ti mangikat kadagiti na igabawr. Wain Kwarog. Ala, mapana ka, tapno daras sa malpas ti kontrata. Sige, itataba daw. Nay, kadumot ti kwartam apagsugsugal mauna na tuyang. Kakaiso na anaala ni Badong ko titangdan na nagkontrata. Anya, pagsugal mo titangdan ni tataba daw. Pagpuunak laeng tapno umadaw. Kasano ngay numaabak ka? Sa anak amaaba. Nangabakak to pa'y idikal man. Amo ka din ni tataba daw ngay sugsugal mo titangdan na. Saan ko nga imbaga? Sigurado nga agungot no maamuan na. Agunget mo't gayam. Apay nga roda ka na yun ka dito'y sugalan ngay. Ha? Di kagbidot amang ibagakan kwa na kwaraw. Saan ka di nga imbay ni Mari tuyang dito'y tersena, Maray? Saan mo't Maray? Ngam nakita ka limabas itay bigat. Kuna ni Kwarog ang makisugsugal ka no ti kumarita. Makisugsugal. Nangalaan na ngay iti isugal na. Ay tangdan sa kanumot ni Pari Badong. Ang mga nusaan nga mo ni Kabadaw ngay sugsugal ni Marito yang ti kwarta ngay itid na kankwana. Ay, daytan ti madi nga aramid. Ti agsugal. Madiday dyan na sumok na. Ado ti manugal adi na maarami ti pagrebagan na iti balay na. Ay, nakunamon, Maray. Adda nga agpay sumangliway iti trabaho na. Nusugal, ti into na rin na. Mabisbisinak, nga mawan mo tao dito balay. Ayan ngay nga tanituyang ka. Nay, adda ka mo't gaya man Badong. Apay na padam. Awan ka mo dito'y balay, di simbang putak. Napanak gimatang iti meriendaem taamok ang mabisin ka. Nasaya at may, tamabisina ka. Awan pa'y mamerienda, iya nagtrabaho at. Mala, mapantang harudan ije kusina. Anya ti kayat mau, kapay wano soft drinks. Yay soft drink sign, tanay, nagpudot. Nagsalimuot ti panaway. Mala, mabiit lang nga raw. Anya ka di ti pakakumikumam, takanayon ka apumanaw, Maray. Di talaang mo't Maray. Diversyon na kunada. Saan mo't ajay panakibiyang? Hanggang madisamot tan tinasumok mo, Marituyang. Uwan nga rod Maray. Di ka pa'y una umay dito tirsinak. Saan ama di day tao ita makaayaw. Naragsak kami ijay nga agkla-classmate. Classmate? Apay, agad-adal katakunam a classmate? Uwan nga rod Marituyang. Di mo kunaan nga agad-adal ka. Hey? Classmate iti baraha. Ana. Sigay,
Panawan kayo pa'y dito'y kukumaray. Babayaw. Naa, nasumok nan sa mutan ti agsugal. Awisan ka man, pari badaw. Aginumta. Saan ko pa'y mo't analpas ti kontratak, paray? Saan ko maalat itangdan kaw? Nujak pa'y nalpas ti kontratak. Nagbalbaliw kan samot ton paray. Di ka mo makininom ka na kamay. Makiinumak tao, inton malpas ko ti kontratak, paray. Uray siyak tumay, ti gumatang iti inumun tayaw. Namnamaak day ta paray. Ay, kailiw na ka, akainom. Tanag mo na ya, paray. Uray mang parti akto iti kalday, apagsasangwan tayaw. Ay, day taman. Mabalin la ko mga umay katulungan iti kontratam, tapno malpas adagaos, katagparti ka iti kaldeng. Ay, mabiitan, paray. Sumagmamanulangay, ngal daw. At da ka man nandito itong itan, nana. Ah, uray sika. Adda ka mo dito'y kwaraw. Ay, mo sana ka makitong ay. Apay nga rod nga da ka. Kaya't mo asawan, umay kalaang agmulagat dito'y. At da kayo iti boundary iti kabildatan kan sa balya barangay. May pari ti agtong iti masakupan ti kabildatan. O di agpaamyanan kami nga raw, tapno saan ang masakupan ti kabildatan. Ay, alay, kakadwa! Agpaamyanan tayaw, tapno awan karbangan ni Kwarog ang mga nawa katatayaw. Nagkapuam ka day, awan kamot itay dito barangay hall. Napahanak iti pagsusugalan iti boundary. Ah, May sa ijay ni nanatuyang nga makitungtong ay. ay una yan ni Marito yang nukasta. Talaga amapan makisugsugal. Wan kagawad. Namin ano ang nakita ki jay. At dada pa iti boundary. Ang amidimbaga ka may parit tagsugal iti masakupan ti kabildatan. Di mendenda iti banda ti amyanan. Paymanta, yawag tayo man iti kapitan ijay abanda. Kanayon ijay ni nanatuyang. Intun namnamain na adandanin agawid ni tata ba daw. Agawid mo tayo. Ay, kaasimat ni kabadong nukasta. Ibagak kumaki ni tata ba daw, hindi nagsabat kami. Ang maamakak. Amangan nubugbugan na, ninanatuyang, numaamuan na. Pengay, malamay ngam nakarikap ti balay. Nabanan nga ta ni Tuyang. Nabanog kun mabisina kan. Ay, lukata man tiri daw. Mapanak man di ta kusina. Anya nga ta tinaluto ang makanaya. Lukata man da ito kaldera. Awan mo tinaluto ang makan. Ay, hindi man pa uminaw. Ayun na yan. Pati danom awan. Sa pamakain inumak una yan. Ay, ina man lang makiinuman ni Tatersina ni Marikwanang. Ang mga nuad da ijay ni Tuyak. Nay, si kamot ti masabat kumaray, papanam ka day ka maluman. Agvi-video kay dadita ayan ni Marcia. Ay, umay kanta mapanta, maray. Video kay? Ay na. Mala, inakpay man nga rod panpaymad siguro ni Badungkaw. Amangan no inton madamag na. Kat umay Tamaray. No madamag na siguro nga da video kay, umay mo't siguro. Mala, intangarudan maray. saan kun adinagas ni Mari Kwanang. Taawan mo't ije balay na. Umay tumot siguro inton madamag na. Sumarunun to siguro. Mala, intangarudan takayat ko ti agkanta. Awan mo nituyang ko dito Tersina Maray. Di mo ka din nakita tinapanan na. Awanak itay, kabadong. Kasangsangput ko, ta adda na panak. Napanan nga tanti sinalbag bakitan. Sa pinabambanugak. Ay, lakwan na man nga ron titinapay kanda ng Maray. Tamawawak unay. Ay, hun ah. Mabiit laang tamangirwarak. Oh, atoy kabadong. Uminumak pa'y. Tamakain inumak una yan. Ay na.
Ay, Kat, unayay. napanan ngay manan ni Marituyang. Taapay nga awan iji balayaw. Diyak nga rod mo, Maray. Kasangsang puit ko, mate. Mabisina. Midilo katak ti kalderaw. Awan pa'y pulos na lutaw. Ay una yan ni Marituyang. Tadi man la nagluto, mat. Dahita nga raw, ti pakasurunak, Maray. Napanan na ngatan. Nakaumay ka may tatabadaw, katnay, sumip ngetay. Awan ka di dito, inituyang ka. Ha? Abay kong mga umay dito ni nanatuyang. Awan mo ni Maribanang di tabalay da. 5 ba si tay? Ngamjak mo dinamag no papanan na. Sa awan pa'y naluto, iji balay may. Mabisbisina ka na nagapo, iji trabaho. Nay, abay ngay. Napanan ngay ni nanatuyang. Oy, ang mga nuadamot dakas na napasamak kan kwa na. Alimang nga rod ko araw, tainak man sa pulay. Ay, sapay na banbanuga ka. Ay, masya na kun kan katatabadaw. Iso ngay bagak man lang ang tipod na. Ha? Nakitak ideal daw ni nanatuyang. Nakakita am ngay. Ijay sugalan tatabadaw. Sugalan ko na. Aging gaita nga oras. Kwa? Ay, saan mo ngay bagbagakin ni nanatuyang asak tinakaamuan niyaw, ang makisugsugal? Ay, kasanon na impabak na ti kwarta nga daking kuhana. Ang, kuwagayam tata. Agpabidyo kinimara siya ita. Ang mga nuad na ijay ni nanatuyang. Ay, agyaman akwaro ga. Mapanak man ijay balay ni Marcia. Isungag pa iso ti agkankanta. Uray ko man nakaluton, sagbay anapan ditoy. Kasken ni Maribanang. Ay, agoray ka man. Umay ka man ditoy! Ito ba mabadata? Kwa ba daw? Di mo iguyod, di maka. Masaksakitan anak. Ay, talaga masaktan ka. No di ka sumurot at si tatalugad. Batang di, Mak. Ibatan ka malagay. Anay. Uray, aklan na patugaw. Ay, sinalpag ka. Imbabay nak. Darasan, tagawitan. Ijay tangag sarita. Apay ang makapungtok ni Pari Badong nga imay ijebalay da Marcia. Imay di balay ko itay. Birbirukan na ni nanatuyang. Gaputasan pa ang nakalutaw kat mabisinin na tatabadaw. Ay, sos. Naibagak matan kinitatabadong amapan makisugsugal ni nanatuyang. Nakisugal manan. Kunak man no naggapu ijebalay da. Iso nga inawis ko anapan kami ijebalay da Marcia. Wala kantay. Si kagayam tinangawis kan kwa na. Ti amok kat nakaluton, tamaluman. Uray asino mo't nga asawa Makaungay. No sumangpit ama bisbisain ket awan makan ama sangputan na. Ay, wenmet Mayat ti kakantaan itay ni Marituyang. Idinapan ingguyod ni Pari Badong. Ayan ti kwarta tangdan ko nakikontrata. Kwa. Daytay. Sumong bat kay tilimpyaw. Ayan ti kwarta ko na. Kwa ba daw? Anay. Di ka lang arodin nakaluto. Pati kwarta, insugal mo. Ay, demonyo ka. Ay, nangibaga nga insugal ka. No saan mo nga insugal? Ayan na nga raw. Iruar mo, no di mo kaya tapagtalawin ka arabrabi ay dito'y balay. Ay, pagkawanan nakmadahong. Di na ka di pagtalawon arabrabi. Papanak ngay. Ay, bukod mo aparikutin Hinga kay insugalan ti kwarta. Adi ka pa'y mo nakalutaw. Kanya itatikanin ta. No di na kumaingguyaw. O di ijeta kumayan ni Marcia nangan tadamakan ijay. Yeah. Ay maray, pautangan nakman ititinapay nga ikapay. Si kalaang maray, ni Badong Mungay. Nagsapa na pan ijay ilay. Ijay kanun nga agar musar. Mapan kanu gumatang iti masida ijay ilay. Apay adi si katibapan gumatang. Di na kun ikan iti kwarta maray. Impaabak ko nga mintinted na kwarta. Ay,
paabak mo nga main iti sugal. Anya nga ita. Ay, kunak ngamin no umadaw. Ad-damot anaabak. Madi nga main ti sugal, maray. Awan na sayat nga itden na dayta. Italaan ami iris kumare. Iso nga ita. Ay di na kun ikan ni badong ko iti kwarta. Bagmantada ka dito yung batog yaw nga sagsagad na. Sa dino nga'y kumatiayan ko, kwaraw. Napan nga minti niliw dagiti pulis dagiti agsusugal iti pagsusugalan yaw. Ha? Tiniliw ko lang? Una na. Adda na pan nagreklamo ka dagiti pulis. Tanatakawan da. Natakawan? Wain, nadamag da dagiti manugal ti nagtakaw. No adda kay jay, nairaman ka kumaan na tilew. Ah, ay na. Agyaman nakta sa anak-anapan nagsugal. No inikanak ni badong ko iti kwarta. Amangan no napanak. Adda nga rat pagsayaatan na Asaan na ka nga inikan ni tata badong iti kwarta Wan kwaraw. Kat manipo dita. Sana ko na mapanagsugal. Agluto akida iti kanon mekin ni badong kao. Ay na toyang. Naimbag kiti, tasaan ka na pan nakisugal. Kasano, no patisi ka, kat natiliw. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan!